cho tam luôn đi bán xong cứ cho rung kha bà đây mình nói mình tên cho rung kha điệp xua y ông bù mi đó kia con khích mà lên khang khét đồ kỹ phong nước nông nam liền tôi là ngọc ni ở lâu trong ban từ lên khai mà đâu có đi em thấy tờ mau của mũi 2 chiếc lâu dưới đó bị snow tới cứ thật là chạm mình tên ở đâu xuống đây là ngọc ni ở lâu trong ban ở đó phải vậy ấy nếu cứ dương còn bay tôi khang mình đâu có đi vào hoặc là chạm mình tên nhưng mà đang khai đấy vì nó chạy chẳng chết đấy còn tay còn mình chỉ bánh hát đấy dương tao tại tao tao có đau bao giờ ở đó nhưng mà đó nhưng đó thấy nếu tài khoản đang còn tha chừng ngày với nhóm tới cây số má phải chịu đọc vào lỗ chuyên tế ở đó dùng rô hộp ấy sẵn này anh cái tha vi hiện ai có thì đấy tài thơ mất dương vuột này ban máu thông ngọc phí đang đạo anh ấy đo camera anh ấy chỉ có anh coi thọt ấy lên tới những ai có khơi hào phó 8 lỡ khối bàn khối bấy dương khối bấy sân làm bệnh cầm láng bằng tôi mà tôi chịu rồi cho mình hộp ấy rồi dùng thơ cho mình to được nào một chiếc tự cán khai mình đâu cái gì nó không biết ôn đấy trong bông bồn ngọt thì tha bà sân gì bông bồn sẽ lạnh cái bà cái tới bà sân kia phải sát rồi vì mình chỉ bánh hà đấy hay bà sợ đà nè bông bồn đà miền cù chỉ vượt hơi miền cù miền sóng xa hơi cù sẽ lạnh thì ở bán cho anh tới phơ lọ đặt nhiều cho anh tới cô tha bà sân gì thay nam môi nè tụi con thì bay kia lúc này tụi con thì nó sẽ đái cái rồi ai coi trong tha giờ còn ban thơ lõ cho mình riêng sẽ lạnh nè tụi con thì nó tha chúng mình bị phục lục cái cơm được cho nó men tụi xóa bàn tay bây khá chỉ một chương chạm đáy như rồi tay nó nào mà nhạc vào chung chỉ một chương của bạn này vì bạn đang ca tốt chất nó ngờ vì bạn đang ca do chất hiệt tiết phòng nhằm khơi bà đại cùng chỉ cho còn bạn bằng kho nâng sở xe tha ba giờ lạnh cái con giờ lạnh ong về lẹ lẹ khai từ bàn tay bây giờ mơ rồi men tên chỉ tu tới nông dân về không ông long về lại kia trên mới hai kia tế tập về bài bạc này ban sẽ cái rồi ai có trong tha hai rồi bây giờ mình thơ lo cho mình bây giờ sẽ lạnh hai bây giờ tôi quan trọng
ខ្ញុំទៅកាន់ភ្នំណាមលាទៅតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាពេលយើងមកដល់ពាក់កណ្ដាលផលនេះគឺថាស្អាតមែនទែនគឺជារដូវកាលស្មៅពូមីនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាស្វាពេញផ្លូវបាទស្វាគឺអត់មានខ្ញុំក៏បានទិញចេញមកផ្ញើស្វាដែរបាទអត់ដឹងមកដល់តំបន់នេះសម្រាប់បងប្អូនបងគឺថាបើកជិះម៉ូតូយឺតទៅព្រោះស្វាច្រើនមែនទែនឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់អូររាំងហើយបងប្អូនទស្សនាមកទៅបាននោះតើមកជួយមានប្រមាណដងបានមកដល់ខេត្តបណ្ដោះគិរីនៅអូររាំងនេះរដូវកាលពណ៌មាសវាស្មើពណ៌មាសនេះបាទអូសុខខ្មែរក៏មានកន្លែងស្អាតច្រើនដែរហើយជីមួយដែរព្រោះផ្លូវរៀងដាច់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាគឺខ្យល់ខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំទុកម៉ូតូចង់ជាប់ទេម៉ូតូខ្ញុំខ្យល់ចង់ប៉ៅនួនម្ដងដែរបងទស្សនាទៅបាននោះអូយឥឡូវខ្ញុំបានជិះរុកព្រៃរុកស្មៅពណ៌មាសម្នាក់ឯងសិនអូយខួនមែនតើទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីដំណើរកម្សាន្តម្នាក់ឯងឥឡូវនេះខ្ញុំនៅវាលស្មៅអូររាំងគឺជារដូវកាលស្មៅពណ៌មាសគឺថាទីនេះគឺខ្យល់ត្រជាក់មែនទែនទោះមិនក្តៅយ៉ាងណាក៏តែត្រជាក់ដែរអូខ្ញុំធ្វើដំណើរជាមួយម៉ូតូរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាម៉ូតូ Honda Winner X ស៊េរីឆ្នាំ2020-21គឺវាធ្វើខ្ញុំបានធ្វើដំណើរជាមួយម៉ូតូខ្ញុំនេះអស់រយៈកាលជិត5ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រីកមិនឲ្យបងប្អូនធ្វើរឿងឲ្យរៀងចូលចិត្តមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃមិនប៉ះពាល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃបាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងត្រូវដើរមកម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមិនចាំមកម្នាក់ឯងទេគ្រាន់តែថាបបួលគ្នាមកនឹងអត់មានអ្នកមកជិះម៉ូតូឈៀលម្នាក់ឯងតិចហ្នឹងមិនឲ្យវាជីវិតស្រស់ស្រាយឥឡូវខ្ញុំសម្រាប់ចាត់ថាខ្ញុំទៅភ្នំណាមលាតែម្ដងខ្ញុំអត់ហូបបាយថ្ងៃទេមួយខ្ញុំចូលកាតិចហូបនំប៉័ងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចខាតពេលខ្ញុំសម្រាប់ទៅតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំមកដល់ទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយពីយើងមកលេងថ្ងៃទឹកចេះគឺអត់សូវញ៉ៃរឿងសិស្សសាលាក៏ចេញពីរៀនទេស្វាគមន៍មកកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរី
នេះគឺជាគោព្រៃខ្ញុំមកដល់ប្រហែលដងហើយខ្ញុំមិនដឹងថានៅមណ្ឌលគិរីនេះពេលយប់ឡើងឬពេលព្រឹកនឹងជាប៉ុណ្ណាទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថាគ្រាន់តែពេលថ្ងៃនេះម៉ោង 11:39 នេះនៅតែម្ជាទៀតមកលេងមណ្ឌលគិរីបើចង់មកលេងបានសុបាយតើយើងមកបោះតង់ប៉ុន្តែខ្ញុំមកម្នាក់ឯងខ្ញុំអត់បោះតង់ទេខ្ញុំទៅវល់ល្ងាចអញ្ចឹងវារៀងខ្ញុំប្រញាប់តិចធ្វើដំណើរHello ចាក់សាំងហើយណាគាត់មកលេងតិចមកម្នាក់បង អ្នកឯង នាំគ្នាមក ព្រោះគេមានអ្នកមកផង ស្ងាត់ដល់ឥឡូវហ្នឹង បត់បាននេះអត់បាក់បាន2នាក់from ណាមលាអើយ ស្រាប់តែផ្លូវយើងទៅលេងភ្នំណាមលាយើងប្រវាយទៅខាងទៅជ្រុះប៊ូស្រាធ្លាក់ប៊ូស្រាខ្ញុំមិនដឹងថាទៅដល់ភ្នំណាមលាប្រហែលម៉ោងប្រហែលទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅនេះខ្ញុំទៅម៉ោង 12 ជាងហើយព្រោះតាមផ្លូវទៅប៊ូស្រាផ្លូវនេះកោកែកោស្អាតប៉ុន្តែទេសភាពស្មើពណ៌មាននេះវាអត់សូវជាពណ៌មានប្រហែលទេវាលាយគ្នាបៃតងនឹងយើងលាយមាសឥឡូវខ្ញុំមកដល់ផ្លូវបែកនេះទៅខាងទៅធ្លាក់ប៊ូស្រាហើយយើងមកខាងនេះទៅភ្នំណាមលាគេដាក់ចម្ងាយពីហ្នឹងទៅដល់ភ្នំណាមលា17 គីឡូ18 គីឡូចូលបងប្អូនតាមដានទស្សនារបស់ខ្ញុំតាមដងផ្លូវហើយនោះក៏លើកទី1ដែរដែលខ្ញុំទៅភ្នំណាមលានេះនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងមានវីដេអូជិះម៉ូតូច្រើនខ្ញុំអត់សូវមានវីដេអូចូលលេងតំបន់ណាផងព្រោះក៏ដល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងចេញពីផ្ទះមកខ្ញុំទៅលេងភ្នំណាមលាតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជ្រៀតចូលនៅអូររាំងបន្តិចដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាវីដេអូហ្នឹងក៏ជាចំណេះអារម្មណ៍មួយដែរដើម្បីមើលទេសភាពតាមដងផ្លូវហើយនឹងអ្នកដែលមិនទាន់ទៅភ្នំណាមលាមើលវីដេអូនេះខ្លួនឯងតែខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំវិញមើលអត់វិញទេប៉ុន្តែខ្ញុំពឹងលើ Google មេទាំងសងតែម្ដងយើងចូលដល់ព្រៃកស៊ូវារៀងហុយបន្តិចហើយនឹងរៀងតរៀងតែញ័រក្បាលម៉ូតូអញ្ចឹងតែវាមិនជាបញ្ហាទេប៉ុណ្ណឹងទៅហុយតិចតួចក៏មិនជាបញ្ហាដែរអូចែលោកអើយលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយតែខ្ញុំបានមកលេងនេះផ្លូវតមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខែរសាអាចនឹងជាល្អច្រើនប៉ុន្តែខែប្រាំងហុយ
ផ្លូវចូលមកក្នុងនេះគឺសំណមែនបងប្អូនអើយតើអ្នកស៊ូមកបានបើអ្នកមិនស៊ូយើងបាក់តិចខ្ញុំបានមកដល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសហគមន៍ទេសចរធម្មជាតិភូមិណាមលីកន្លែងនេះវាធំយើងអាចចតឡានចតម៉ូតូបានតាមចិត្តមានបន្ទប់ទឹកស្អាតបាទអូយអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងជិះម៉ូតូឡើងធុកដៃធុកជើងហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំដើរម្ដងដើរពីចូលទៅក្នុងជ្រៅដែរពេលមកលេងភ្នំណាមលីកំភ្លេចមកជួយទិញគាត់ផងគឺគាត់នៅចំណុចមួយដែររៀងចំណោតចុះហ្នឹងគាត់បាយឥឡូវចុះហើយព្រោះទៅទៀតឡើងខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចណាស់ដែរព្រោះអីមកនេះខ្ញុំមកម្នាក់ឲ្យពេលល្ងាចផងនិយាយដល់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានមកដល់ហើយភូមិណាមលីនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់មកដល់គឺ yes ការព្យាយាមនេះគឺខ្ញុំមកដល់បានសម្រេចមែនទីនេះយើងមានស្ពានឆ្លងទឹកហូរតិចទេនេះនោះជាទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំបានឡើងទៅលើហើយអញ្ចឹងចាំពេលខ្ញុំទៅលើខ្ញុំនឹងថតទស្សនវិជ្ជាខាងលើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នេះទស្សនាខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកម្នាក់ឯងតែខ្ញុំយកកាយមួយដើម្បីឲ្យស្គាល់កន្លែងណាខ្លះកន្លែងណាខ្លះទាំងឡាយឡើងធម្មតាទេគាត់យើងចោតអញ្ចឹងគឺជាប់តែម្ដងអត់អីទេបើខែភាសាយើងអាចនឹងជាល្អតិចកថាបានដែរព្រោះអីខែប្រាំងយើងឡើងធម្មតាបានសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តឡើងភ្នំចេះគឺមកគឺត្រូវហើយខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើការឡើងភ្នំការបោះតង់យើងឡើងតាមពាក់កណ្ដាលភ្នំគឺប្រៃប្រឹក្សាស្អាតមែនតើអ្វីដែលយើងមកនោះគឺអត់ខុសបំណងទេហត់បន្តិចប៉ុន្តែយើងទទួលបានអារម្មណ៍ដ៏ស្រស់ស្រាយឥឡូវខ្ញុំធ្វើ challenge ខ្លួនឯងបានហើយខ្ញុំឡើងពីក្រោមដល់លើនេះតង់ទី1ខ្ញុំអត់ឈប់ទេខ្ញុំឡើងរិចតែម្ដងតោះទៀតឡើងបានបែកកណ្ដាលរៀងឈឺជង្គង់នេះហ្នឹងព្រោះយើងអត់ដែរឡើងឥឡូវយើងចូលមកដល់តង់ទី2ហើយតង់ទី2នេះខ្ញុំនឹងថាទេភាពស្អាតណាស់ទេចាំមើលខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាជាក់ស្ដែងតោះទៀតអូចេញខ្យល់ជើងស្រួលដែរហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ហើយ
cứ chưa cho nó khu trường kế nơi hôm nam đi à bài nhớ phần tay cho nó thì chạy xuống mình tên đi vào sân chỉ bó tóc nhưng đang tha ở thì chạy vào với Phật lá nè xuống khuôn mấy chứ nè lại anh đông sái nắng rung khla chẳng chẳng từ đó là những thọt có tập hiệp đi hỏi không có từng con này tụt na giờ cày nhóm cho tầm muốn cho tam luôn đi bán chúc lên ba càng tam thì đây là nó cái lốc trong cứ chỗ rung kha bà đây mình lên sói mình tên nó cho rung kha mình không làm liên đi bà nó mới đang gỗ ngọt đi bà so cool mà có tám trăm chục đi không có nên cho mặc nông mà sụp miệng cục lọc mình ít mang tiền bẫy tao chỗ chạy mòn chuyện lại trình nha đây nó nhắc lại nữa một bộ ngọt đi phải chịu trong mà chọc cái ô tôm nắng ấy nhưng tôi với những cứ tới kia để đây đem đó trong một ban cho lấy nhà thì tới với nằm với tao dục phó bên bọn mình là vậy ăn để to tiếp trong nắng áp để ở bộ ngọt thì tôi sẽ đi hay có cốt sạp ca tu sna cái ô với những cái đao đó chọc không sao con châu chất complete chơi lại trong xe trong nặng với phó nơi không hàng cầu chả nhóm thoát nè lụa mũi là còn là bầy nơi không làm đi đấy chả chưa play một chân phò này bye bye bà nói những update ở bông ôn authentic lấy những clip màu một chớ cứ thà khai prang đấy cứ thà ở sau khi sạp mà thế bao giờ chỉ khai sát với ảnh đang miền một bộ mấy kêu sừng ngặt